ngithathe lesithuba lesi ngikhulume nane magama lamabili lamathathu ngilapho sitawukhuluma indzaba lesithi kuya ngani ukuthi umfati athi sekenzile bese akasalotsholwa angabe asalotsholwa ngindvusela nje ngelisondo ngisekishini ngipheka kahle ngithi nje kulesikhathi lesi angichazi kuya ngani ukuthi umfati athi kanti sewenzile uyitholile indvoza lenemali but egqineni indzaba yemalobolo ayikho kuya ngani ngifuna kuveta lo ngawucala ukuthi lenkulumo lena uyishelele labanye bopastor ushelele baprofeti ushelele netinyanga ushelele nemadvodza ushelele nabobabetala nabomaketala ushelele nebatali bakho batowati ukuthi yini lelebanga ukuthi uthi kanti sewuthethwe bese awusalotsholwa ngifuna ukuveta lo lendzaba lena into lekhathathele abantu abaningi kakhulu banyeni abagijima netinyanga banyeni abagijima nebaprofeti ngenxa yokuthi ngihleli kahle ekhaya indvodza yami ngithethe kodwa ayingilobola ngifuna ukuvetela ukuthi yini imbambambamba imbangela yokuthi ungalotsholwa kuyavakala now ngikususela lokho there was a time la khona kwakhuluma nomunye nje nakimi hey sithe mana ungentele info lengangisida mani prophet uyathi indvodza yami into lengathiwe bantwana yangithatha abantu abami yabanakekela kahle isakhele nemuthi lomkhulu abantu abami bafunda boarding school I mean ibafake nase boarding school yabanakekela kodwa nakuta endzabeni yelobolo dololo kuyavakala alikho lobolo ngifuna ukuveta ukuthi yini lembangela yokuthi lilobolo lingaphumi uthi ngalesikhathi ukuthi sekufikelele nje uthi noma kungathiwa kuyanegotiate uvumele etulu vela ajabule enemalungiselelo kuphume ledigijimi kuthiwa yini laba bayeni kuyonegotiatwana kunegotiatwane kuqedwe but egcine konke dololo kude lobona now ngifuna ukuveta ke ukuthi yini lele bangela lento lena ngiyakhumbula ukuthi wathi nakangitshela lendzaba lena mawuyiva uyilalela enyameni ibhlungu uvele uyibone nje ngekwenyama uthi hayikhona phela liloyo leli lo muntu lona ubona nale moto lahamba ngayo ukuthi imali ikhona uthi imali iyavuza ikhona indvodza inethi inkampani inemacontract but mase kuthiwa elobolweni dololo instead kuvela tinkinga kuvele lokwanaloka nje babhadi nje latawenda ukuthi kugcine kungakalotshulwana now moya ke washiya khuluma kimi ngathi ngisuka ngesimoya ngathana ngokuthi dzala walotsholwa wena dzala walotsholwa so itawulobola ini lendvodza because walotsholwa kudzala wena wamangala lona ukuthi hawo ngalotsholwa njani ngakalotsholwa moya uthi wena kathe walotsholwa waphelela dashaywa taphelela wafakwa nebhansela ngetulu kuyavakala wamangala nawe ngifuna ukuveta lemfihlo ukuthi yini lelenta ukuthi bantu bangabe basalotsholwa linyendi lebantu abakhala ngokuthi abakalotsholwa emadodza akafuna balobona linyendi labo bakudzala balotsholwa ngita ukuvetela ke namhla now let's go deeper into this thing kunena ligama lekudiza lelisebenza kakhulu labaningi bathi mina boyfriend longadizi angimfuni boyfriend yami angadizi angimfuni la emzansi kusenza ligama lekubheja bathi boyfriend longabheji angimfuni now asengichaze lokuthi kahle lilobolo lani lilobolo kusuke kulotsholwa lentombi kuyavakala lilobolo kusuke kuyipayment yalentombi uyavakala ukusuke ubhadalela lentombi so iprice yendvo ke iya ngequality yendvo imbahla lensha ine price ledulile imbahla lenzala lesebentako ine price leshiphile imbahla lehudlwa everyday igcine seyingenambahla leyo mbahla leyo bese kuyembulelwana ngayo kuyavakala so
ibuke kanjalo ke lento njengoba ngifuna ukuthi understand uma usuka uyothenga siyaya lesisha noma iquantum lensha kalate uyayithola ngemali ledulile hundreds of thousands kodwa na usukela nje sikreba sequantum lesehla senyuka la mgwaqweni siyoshona le kubonduna 19 noma siyoshona kumadrubeli siyoshona kubolavundlamani leso seniyakhulumisana lapho ukubuke wena ukuthi uyatithatha leti invithi noma utithatha futhi nakwendekile noma wathatha isikhathi ungagcine so ufuna neshintshi kuyena lothenge kuya because set invithi so yaqoqa nje kuyavakala now ngibekuse nangempahla impahla lensha lenevalue uyithenga ngefull price esitolo noma kungathiwa kune special so kungileso special ukuthi ipromotion uyithenga ngefull price ngoba injani ke yinsha impahla lesenjetisiwe uyithenga kaDopa Pass isuke lempahla uyayibona ukuthi yayine value kodwa ivalue yayo seyenhlile uyithenge ngaleyo price lepass bese kuba nempahla lefika esigabeni sekuthi mhlambe igcokwa ngubhuti wami noma eskize malume besolo ayigcoka wayithenga lempahla wayikhokhela full price wayigcoka wafika esigabeni sekuthi seyimdzinile noma ke seyimshile wase uyangembulela impahla ke yekwembulelwa ayibhadalwa kuyavakala masikhuluma ngempahla yekwembulelwa sikhuluma ukuthi ayibhadalwa uyithatha uyigcoke mahala kunebantu ke lesebafana netimpahla tekwembulelwa lese bafanele bagqokwe mahala bangasabhadala ilapho ingaba ilobolo sengishilo ngathi ukubhadala ilobolo ukukhipha ilobolo sikubhadala lentombi lilobolo ipayment yentombi now uma kuthathwa intombi ndvo ekhaya bafike labala ekhaya bathi likhalo lentombi lakhala long-18 wetinkomo noma ke long-15 wetinkomo nani ke nisiphalate ke negotiate kuloko ngine nisiphalatako ke khona negotiate ngoba banjasi lo lukhalo lwalentombi lungimalini ke long-15 wetinkomo excuse me angithi le ntombi leyo ikuthiwa isephelele intombi yayo iphelele ingawo kuthiwa 15 wetinkomo ikhala lentombatana kodwa nangabe le ntombatana yatala somewhere nivele laba to ufuna ukuthi oyilobwayo lo batele bathi intombi yalomuntu lona seyasebenza akasathuye 15 sesiyanegotiate utabe bathi no 9 inkomo 9 ulungile ngani ngoba le ntombi seyasebenza 9 inkomo noma 7 inkomo hayi asendluli lapho 7 siyema abakhuluma abasusela kubo akubukwana ukuthi muhle unema hips unetitho umeka akubukwa konke lokho ngoba akushiko lokulotjolwako masikhuluma kulobola noma akusolo lokubhadalelwa kunye intombi kuphela kuthi ume kahle noma unjani akubhadalelwa lo kubhadalelwa le ntombi so le ntombi yaze yasebenza liyehla ke lelinani now let me tell you yini le gcina ukuthi ifike esigabeni sekuthi bantu bathi sebathetho bese abasa lotshola ngalesikhathi wena le ntombi yakho usakhula lapho bo 12 years so yakanakana uyadizisa abafana uyathi uNkulunkulu uyarekhoda mina njani ngimfuni boyfriend lo ngabheji angimfuni boyfriend lo ngadizi ngasenza amagama lamabili lekubheja nelekdiza ngoba la South Africa wanze kakhulu lekubheja lelekubheja mina ngifuni nje boyfriend lo ngabheji ngalesikhathi abheja lo boyfriend ubhadala lelobolo ubhadala into mawusuka nje uvakashela boyfriend wakho kumathapha noma uyomvashela embabani mawufika lena sewufuna imidlalo ukhipha 1000 inyanga uyakunika uyajika uNkulunkulu uyadidatha udidatha la kule value yale ntombi uthi wena intombi yakho beyingimali engaka njengoba nje socollect 100 socollect 1000 la udiyadidatha uNkulunkulu lapho ivalue yani yentombi yakho uyasuka lapho la kuyoshona estate nakhona uyafika le boyfriend wakho nakulona uyakoleka uyasuka lapho nguwe uyemafuthi yakholeka nako uyoshona emankayana uyokoleka esipili uyakoleka uNkulunkulu uyadidatha solo uyadidatha la kule value yale ntombi yakho kuyavakala ajabule ke make wakhe ekhaya ukuthi ugana kahle mfanami boyfriend wakho bakunike ubuya ulengise emaplastic untshintshele ngema cellphone ukudemand ima cellphone wabona i cellphone efika kusho ayifuna uyodemand ya boyfriend
uyakunika boyfriend uyayithenga ngoba utawuthini akusiso sonke isikhathi abakhipha willingly lesinye isikhathi bakhipha labo boyfriend because ngenxa yokuthi bayakufuna lokuphethe bayayifuna le ntombi ngeke bahlale ke bangakhiphi ngoba phela batawuthi bayifuna mos le ntombi akhiphe le nhliti ibhlungu ngakhipha inhliti uyarekhoda ngo ukwenza kuthi nasekufika isikhathi mhlambe sowuthethwe uthole ukuthi wena kudala solo ukole ivalue yale ntombi seyifike lapho na athi uNkulunkulu seyibhadelwe seyiphelile. Let me tell you this thing. Rachel lilobolo la Rachel kwaba u7 years. After 7 years kuphelile sekude lomnye imbadalo lilobolo la Leya Jacob walisebenzela 7 years. After 7 years sowucithe sengumfati wakhe so shothi intombi soyibhadarele lapho sekude lomnye umnyaka longetwa injalo ke lento once wasebenda wena wakoleka le value yale yazi yafika la lo lokolekile kwaze kwafika kule value yale ntombi yakho forget sekude lenye lobolo ngoba wena sewulotsholiwe phela lo se atakuthola lapho so kufanele ukuthi wena sebayamembulela so takuthola mahala njengempahla ekwembulela ngeke asalobola uNkulunkulu utawuvala noma ngajabula kangana nafise apromise ukuthi ufuna ukulobola utathi ngathi usuyalungiselela uNkulunkulu avale alethe emashwa uginwa ngalotsholo sizathu yini tshala wena walotshola now ngithi yonke le mali loyikoleka kubo boyfriend nami uyacoca kulona boyfriend ucoca leni imali kulo ya boyfriend ucoca le ucoca lobolo lakho in short vele utshele batali bakho ukuthi yema ke le mali lesihlala siyidla lilobolo kude lenye lobolo lapho izolibone sesilicedzile bese niyakubaba insibabe gadze bacala bangilobola bonke labo boyfriend sonongintshana nabo kusukela le yaminyaka leya bebakhipha lilobolo sithi dlele thina namake nebangani bami sekude lenye lilobolo kuyavakala kude ke liloyo kulento leyo ukuthi utabe sosona hayi vele bomakhala bangidlela umona ngoba ngani ngozale jingile ayifuni ungilobola akunaloyo lapho i-payment yentombi seyiphelele kude loyo nje utabe sothi hayi vele nje bangihambela ngemuva listen labanyeni bagcwele kwaprofeti bagcwele inyangeni sebafile ukusebenzisa emanti bo holy water athi washo nemafutha netandawani solo bathi bazamela ukuthi emadoda abalobolo dololo ngeke abalobole emadoda sizathu yini yaphela ipayment yentombi na ufuna indoda ekulobole kanti ipayment yakho ephelile yenda nje qoqa yonke leminikelo qoqa yonke le mali ebesolo bakunika yona labafana solo ubadla bo boyfriend qoqa yonke leyo mali leyo uyibuyisele back uzelalele leli lobolo lakho lwanginikela lona nali ngiyaliletha ngisengifuna lobolo leli official letayo yakubatali ubuyisele back nangabe lawo madoda sekafile noma awusawadi nethashonaphi noma sewawakhohlwa ngoba manyeni thatha leyo mali leyo igogigoge wendi charity at least usho sengingose ngibuyisela back i-payment yentombi seyangavula ke uNkulunkulu ukuthi uphinde ucele phasi ulotsholo ngale kwaloko ukuthi awuhaza netinyanga uhaze nemaprofeti baprofeti bathe solobaniyenga baninathi sathi bo holy water banigeza banigcobisa ngema anointing oil kude inzaba isala kuwe uvuna lokutshalayo. Listen to me ucabanga ukuthi wena lembahla yinye ungayithengisela bonke labantu laba bonke solo bayithenga especially ukuthi ngitawuthengwa forever no yonke into ihamba iphele lesikhathi sifike isikhathi sayo iphele lokho ukuthi nje wena solo uyayithengisa uNkulunkulu uyadidatha uthi nasefika labona khona seyiphele ngeke isathengwa lele sebatayithatha mahala sesembulo lelo sesembulelo leso sebayembulelwa labo bayithola mahala kuyavakala ngeke basakhipha lilobolo injalo ke ngiso ngani nebo boyfriend noma ngiso ngani nonke bosisa sengibute na umbuto nawo iBhayibheli lithi kulotsholwa batali akusiso siswati lesi akusiso buve bale yinto lebiblical yinto leyindalo makulotsholwa lilobolo lidliwa batali limnikiswa kubatali now ngifuna ukunibuta ke ninebosisi lentidlela nini lamalobolo enu emabhukwini aNkulunkulu nisemabhukwini la ebantu labanjani alabalungile noma alababi emabhukwini emasela
ngiyethemba niyadibona ukuthi nisemabhukwini emasela ngoba niyatshontsha niyeba nidla imali yebatali benu lilobolo akusilo lakho lebatali bakho wena ngena utidlela ungisisi usigangi ucommit fraud ebhukwini laNkulunkulu usebhukwini leli lebantu lababi nani nebo boyfriend leni busy ndize labo girlfriend lilobolo awulikhiphi awuloboli umfati ulobole kuye ulobola kubatali bakhe kuyise nakubomalume nine nilobola kulethi dzandzana nisemabhukwini alababi kuNkulunkulu ngoba ni commit fraud esitolo awuthengi kumantshingelane uthenga kuthela lothengisayo kodwa wafika wathenga emantshengelane yibribe igama laloko so nine niyababribe nje labo sisi lokho ukuthi nithenge la kubo nilobole la kubo akulotsholwa sisinaka demand lutho umtshele straight angiloboli kuwe tshela uyihlo etekimi out of demand lokho ngithi awunika yena nakafuna iselfone ngawunika uyihlo le cellphone ngoba lilobolo ngilibhadala kuyihlo angibhadali kuwe kuyavakala wena nami siyaphilisana kude lengubhadala kuwe kuyavakala lento leyo ke ngiyo ke lele bange ukuthi bantu bese sekuvaleka emalobolo sewenzile manje kodwa akasalotsholo sizathu ngesikhathi angenzi abhiza nje emuva bamlobolile bekabhiza koleka lobolo so ufika emendveni ufika lobolo seliphelile emini imbadalo inkokhelo seyiphelile asengibekise uma ngabe ivelu yentombi yakho uNkulunkulu abeyibeke ku 30,000 ngiyakubekisa 30,000 wena solo uyakoleka yonke leminyaka uyakoleka sowukoleke 45,000 ebafanele ngenxa yale ntombi ucabanga ukuthi wena lona lo sotakuthatha ke sotakulobola njani ngoba phela le ntombi vele seyabhadalwa yaze yagabuzela sotawudla mahala la kuye sowufika njengesembulelo kuthi sebamembulele bonke labafana lebesolo badla bayamembulela bamembulela wena kuyavakala so don't expect ukuthi ulotshole ngike ngakusho ngathi sisi wena walotsholwa waphela wavuka emafufunyana waphakamisa emakhala ngathi uphethwe isayinasi ngathi mina walotsholwa waqedwa wena walotsholwa le mali uyikoleka labafanele bekulilobolo sekude lilobolo lenye awuphindwe likhiphe unless ubuyisele back le mali ebosolo yilobola lebesolo bakunika labafana ngithi ngalamagama lawa sengihamba ni umuntu uyaende indlu athatha wenda buhero nebuchawe kanzi lendlo itawujinge ibambe yena kuyavakala salani kahle